गसाइगाव रुंसारिफोरनि खाम्फा गायसनथि सान फालिदों। आगमानि बानजायनायाव फालिदों रुंसारि सान। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय तेलिपारा मुंख्लं देरानि लांगोनायाव आगमा आफादनि बानजायनायाव रुंसारिफोरनि खाम्फा गायसनथि सान फालिदों। हाबाफारियाव दुलाराय सावथाल फरायसा आफादनि आफादगिरि रिमान सरेनजों लोगोसेनो दुलाराय सावथाल आइजो आफाद आरो आदिवासी सेंगेल अभियान गौथुमनि गोबां सोद्रोमाफोरा नुजाफैयो आरो मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावो, लोगोसेनो 1 मिनिटनि थाखाय गोसोखां आरज गाबो। आगमा आफादनि आफादगिरि जाबरेज खाखा बिथाङा बुङोदि जोंनि दाबिया 1992 मायथाइनिफ्राय सावथाल हारिखौ आसाम जनजाति महरै सिनायथि होनाय आरो सावथाल हारिनि मोनथायखौ दाबिनाय होननानै फोरमायदों। आरो गुबुन गुबुन आगमानि दाबिफोरखौ सोरखारनिसिम गोसोखां बिलाइनि गेजेरजों हाथियार दोननानै गथायनाय जाबाय आरो मोजां फिननाय मोनगासिनो दं होननानैबो फोरमायदों आफादगिरि जाबरेज खाखा बिथाङा। আজি आदिवासी कोब्रा मिलिटारी ऑफ आसामर 27तम प्रतिष्ठा दिवस और ये प्रतिष्ठा दिवस उपलक्षे आमार संगठनर तरफर पर समूह आदिवासी राइजक और समूह असमबासीक आमी शुभेच्छा ज्ञापन करिछु। और आजिर प्रतिष्ठा दिवस उद्यापन करार तात्पर्य हल आजिर दिनत 1996 सनर 7 जुलाई तारिखे आदिवासी कोब्रा मिलिटारी ऑफ आसाम नाমৰ संगठনৰ जन्म হৈছিল और सुदीर्घ बছৰকাল সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম কৰাৰ পিছত आगमा संगठने युद्ध বিৰতিত আহি চৰকাৰৰ লগত শান্তি প্ৰক্ৰিয়াৰে आदिवासी সমস্যাসমূহক সমাধান কৰাৰ দিশত আলোচনা আগবঢ়াই লৈ আহি আছে। ইতিমধ্যে এসিএমৰ মূল দাবীবিলাক কি আছে? এসিএমৰ মূল দাবীবিলাক তো আমাৰ গোটেই অসমৰ আদিবাসীৰ একেটাই ডিমান্ড যে অসমত বসবাস কৰা আদিবাসী জনগোষ্ঠীসমূহক অসমৰ জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু তাৰ লগত সংগতি ৰাখি পেলাই বিভিন্ন দাবীসমূহ চৰকাৰলৈ আমি প্ৰেৰণ ইতিমধ্যে কৰিছোঁ আৰু আমি ইতিমধ্যে ভাল সঁহাৰি পাই আছোঁ আৰু আশা কৰিম খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আমাৰ এই দাবীসমূহ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব। আৰু যেহেতু অসমত এটা প্ৰক্ৰিয়া আছে, অসমত থকা যিমান সশস্ত্ৰ সংগঠন আছিলে সকলো সংগঠনৰ লগত চৰকাৰে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে তেওঁলোকৰ যি সমস্যাসমূহ আছে সেই সমস্যাবিলাকক সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে।